asinjira yubikiranu kurwa chinkongo inyitinsi ime ya Radio Vuna. Mwanchomo tikilio Radio Vuna no 2.0 FM na wakirengambia mwana nenga kito swa semesa itimanga na maya tumanyibuna tikili kurwa chinsemo alitanganyika kumatunyora sinchera yo wing umurobili training program development to bwateti ali amagania ya bali mu meyensi ya Kenya kupet abasachi nigo barasumo stari busyo kugania abasubati kubangoro iboro na bakoli ba boda boda ubalenga sibiki bigoreye muningo ya torobanetie ga karochi bagasiria magima botirira ayo mona yanda mangu mwanchumo tina gukoni na gukwarigania tumenye senchiri kirona semesa ya itoye mangana maya chensa isatu cyabona mambia Thomas Ombuna emesa ya mangana maya mwanchumo tina gukoni gukwarigania Kiama kiri kwigirira wene bo bali mu miyese ya Kenya kupete asorosegero na kuruningo ya tukutirare umurobelio letwa aikiga yaita asokomenta kumanyibwa bali mu murobelio manyekene buna training program development go TPD asabali mu abo batibiruna mbabu ateneti gubene ase chinkwa na chinga bunecho nanyina bugukwana so mu kimuro abanina ase kiyemekyo nigo batibiruna onyekimbe kirike ko bali mu miyese ya Kenya tisike gukikonyera ko bagi kubitereria umurobelio yoliro nigo era chikonyera ko mage kwa buna nichire ya muyoko nili abali mwabo anene mona abori kwa buningo batebire buna kibesa kirachi kunyera kuba kigutume kwangwa ikirini umurubili yo ni goro muzigo monena asabali mwabanene asinga kichiganine mono chinga kibinyinyi bendo ya COVID-19 bigenderetse kolento mu cyande minyinsi ya Kenya na umubaro w'abasacha abo baligeti ko umurubiri bo kubangoro iboro ni government kanirime county ya Cliff kubatikana mu no gosomirwa kwa bene abasacha obanyora sensemeyo kurengana mu roboti kurwasi yabisi kumbe yihajabu afya ni gorokoro kebuna abasacha bange ni ngo bayiro murubiri yo kuboko asensemeyo asebatebire buna nere byanene mo nabasubati kweneke buna nko nyora bali umurubiri yo ukubatanga kurwasori boro na kweneke buna nko nyora barabana bali bayisaine eliyo kulinda sensemeyo. Apart from to train how community health volunteers tumetrain pia watu wanaitwa male champions. So how male champions wanaenda kuongea nao wanaume kwa their safe spaces. Safe spaces ni pale ambayo wanaume 1, 2, 3 wanaweza kukaa, pengine wanafanya kazi, wanafanya biashara, vitu kama hiyo. So wanaenda huko, wanaongea nao, wanawaeleza na kidogo kidogo tunaona wanabadilika na namba ya wakina mama ambao sasa wanakuja mahospitali kuchukua hizi methods za family planning zimeanza ku-increase. Na chinga kimbuli nyinge genderete kutwase chinsemo oimena isiko yorongorwa gusi ninga bakole ba boda boda babire yabuli tukolego basireti ya mugima basenjere botutukanu aje ninga go chama ya bakole ba boda boda kugwaro cha sibigibigi yabo yatigarete imbara bali yedra che mweme ya Kimirase county ya Nyamira ukwana na Radio Vune mambi yabono bamenye kurwa senseme yo ningo bali no borobungani ne mono no mwichano monene kubotikana mone kibekyo yakorekanite asenseme ya Kimira asaba kole ba boda boda basireti ya mugima basoro churu Kimera sorongorwo majina ara kurubeke merana aranja takaba kumuira uyo nyanta kabaga kuri gukurwa makabona iga ele tigiya gwatera batir bibi gatigare kando iyo nyanda kuri makabona batira to balete no bari rochokurwa aiga no mwana bale kwa muragete bale ko andi bibi kurukemera bali na neti babere ono ndamati kiya betangene taracha ono ene bagasoba bakaburoche yo magatoka ino yo monere ono nere tu abokire kuri ono mambige karatori yetigara kabura era kintu eguro to atoka ase sukuru ekorokuaga pero che kormate gase korokuria nyanga ya naba muraba nene ogenda kunyoma baranyo mirelendera kinyaba kongo barachiri aba muraba nene tibari bana chinga kichi chuno nyina bamenya sensemi yo kwano yo mu familia sorongoro ni gatebiri buna wikira bone go yonyorekana bono mambia ni go bamanyiri abo bisabo wende kubwatikana mone kebekyo aso yotoka ni gato ko mutuye korochiroche asensemeyo to getange chimita ange patiga kurwese bagwere yo makoro kudawi ana ya rafu no yo makoro kwa akoro kuolina yanyo soire roche ga kimanya kiguzana maruaya yebona steni ba ko ngakoro kwenye batindire bagasoa roche ndo yo makarusi kune pigipigi yo yara kabor mbona anje tu amanyorira ali skuru eli korokwaga pero roche mutuma
tumengora guchese family yo nonye na baba kuri ba boda boda muna bantu bonsi ningo banganiriwe kwene kibuna nkulinda barabana babo nonye no muntu butambe eri kwene kibuna ngwetanga bali neme basikane ngabune yuane mono chinga kichige mbulege ndirete kutwase chinsemo na kene ningo ndirete kutegera radio Vuna 2.0 FM ni yigane mesa ya mangana maya Esave amaboko tenena ale kuruase oyomino beranka asobwa motubuwe corona emesa ya mangana maya tekire mangana ya kerende mangana ya usio mangana ya ujera Vuna Thomas Ombuna emesa ya mangana maya abantu 50 na banene ngo bane gitwigonyo konyora ibinyinyi bindwali ya COVID-19 wikera buri twere urukinse 24 nonye nabo bonse bali banyora ibinyinyi bindwali ya COVID-19 ningo bayikira abantu kiri bu 12 45 na batatu 515 kinga kici nonye nababa Kenya ningo balinga abantu 52 atse babire bakurwase kinse kya Michael abakungu ningo balinga 37 sacha balinga 24 na somo kapini galinga umwana obwatemya kebere ansomo gotupi obwatemya ka 93 kinga kichi kulengana muri county onige county Nairobi yani getia abantu 22 na se county ya Machakos ikene kya abantu 5 county ya Murang'a ikene kya abantu 4 na Kurunero boygo nigo yani getia abantu 4 ase county ya Sinigisho ni getia abantu 3 Kajiado ikene kya abantu 2 ase county ya Nyeri yani getia abantu 2 ase county ya Wajir Baringo Kakamega Kiambu Nandi Kirinyaga county ya Kisii Meru boyga muri county ya Mombasa na Trans Nzoia nigo ikene getia omonto yomo kire county asensemenyo chinga kichi ni abantu batana babiri bayenegetwe gukwa kubatikana mu nebinyi bibindoli ya COVID-19 asa abantu bande kiminye 35 na babiri bagotebekana bayenegetwe kubwena mo nabonse bali babwenire wikera boniga ni gora abantu kiri buki mibere ne 40 kimisano nemo 50 na babiri imeyense ya Kenya. Thomas Ombuna emesa ya mangana maya kutikana na yuye binyinyi byendwali ya COVID-19 kwa yakora SMS yete mangana maya wodi abo banacho nigere na kiliko kali abona iga aseseme chipare chi arosiwe na kuba chinyinge cyabo ikirabona iga buna kolengane tarenga buli tangani okwana ali tukole gorase cyabise wodi yo ime yabo baracho mu MC Ibrahim Ngubo mo seni ngono nyinabo airata subwa gale aliene kire buno mu MC sensemejo na nemo no tabunani iga ikireni ya lionsi bamenya sensemejo baganitia sa tebiri bunani gali kirenge yoko nikibuna amagende ronsi akorekarire ase wodi ya barachimiye county ya Kisii Oburemi serikali yatwa Ombuna matoke twa sabraira bale yatwa cyavugado twa habale nabo igo najanga beka ase tobukenye magara ito arikati ase machine yitezi kawere mali kono ne machine yonga baza ko install yari era tutaga kuira magara ito sendiri nonyina boniga tebiri buna kibare cyonsi nigo cyaro sugubene nabo ikarabona iga ikirenga bwatene gyo kwene kibuna magani y'abantu bonsi yanine mona segodi abo baracho aikirani wasinkire yabene chipara kina soeto bana chipara chiarenge chimbe account government kuna soeto ya tembe ko kolegas lakini iyare ko nyana wikirani okugani kole ko bana ya bidde tinenje ngangi abasani nabo ibona nje ngaso mufuko ngana machine ngaso ko chipara kandi ngazije account government bona iga ko jose mwana yijipara abokora na obokora rwejipara bwa kaniro kubwa kinga bijijamanya mwenshi motile buno to guturira mangana itama ya senkire ngikirano egeke kirebusingo kinde gukoira sense mu yibiro ye kigosoria mona bagosoria yewa no 2.0 FM korenga mwana nchumi no Thomas Ombuna uyu noro mweli obwa mangana maya asentira yobikirano